Finally ngansu Jana Village lale dura wa khangpa do thungu da tigangza Jana Village re jana ya leire local person gi del yo nga jana la comfortable dura walki me la chide do shingal किसी की मशर देना था व्यू ये किंग जिमर देना मन नहीं हाँ वही है देख वही है ये हाँ इसको लग गया पता मैं हेलो नमस्ते दर्शकों आई होप आप सब अच्छे होंगे नंबर संग दे होंगे अंडा नंबर चला जाना वाटरफॉल इन ले दे फाइनली मेन जाना वाटरफॉल ला जोश पंद्रा रोकबा यम दे अनि थोआ रोकबा जिकी में रोकबा जिकू इंसान मन यम दे देगा ये बैक साइड ला तुम दे बैक साइड ला वाटरफॉल तुम दे दीर मेन जाना वाटरफॉल लो तो मंगो मिंदु ठंडा Ini di saja aja mide khala di famous thashur local food ya waterfall chinchi din ma tungu de saja di famous rada ya da langi rogu tungu de wal tana mide base la waterfall piece chinchi tungu da wajing azu piece la top la de अच्छू ये ठंगो दिल दा मेन मनाली ने नगर लले न यो अप्रॉक्स 40 किलोमीटर्स छेदा अनि नगर ने वाटरफॉल दिले छेदो 12 किलोमीटर्स चुंगी तिज छंगबसला दि वाटरफॉल यांगे फर्स्ट टाइम विजिट छिदे नगर बदु चुगले बांगा वाटरफॉल दि दमले मैचे दिंगे जी फर्स्ट टाइम रा मोसे दंजला होदा इने काय मिदु जो उन्हें रहा था हजूर मशीन मरता आ जाइए आता इशू शिमिल लाने मैं बचारू चीज दे जोशी पर रहता इन्हें आ दे जोर वाता बात करा वर्थ इट रेश सजे इन जमुदु टूरिस्ट सीजन रेश रा क्राउडेड ओस रेश इन्हें आ सज अपने पीसफुल हो दो हाँ आजा जी Shengin de dua laja. Ye sem ne tinki kecha, ye sem ne gawe pomo, que la shege sam kidu. Ye sem ne tinki kecha, ye sem ne gawe pomo, que la shege sam kidu. Inda ya. Nima chingau nora. Ta she sao jangde du. Ondi ya. lyrics nào tôi chuyện đó thì chỉ nghe lyrics rồi ako me nào tôi chuyện rồi à giá sẽ sinh me ako inchi sẽ sinh me phơi sinh me ini như mà giúp phơi anh làm để perform chiu ra ôi chính this is ngã phơi thêm bao ok ta giopo chuyện đó wala Piba tharjuan chado adala ani nature ka related gangza de shadwa dream catcher
vibe yang yo de dil lewada. That's the main waterfall. Waterfall ko je base redi. Flow to diga sa ko mundu hini ya. Wal desa hai dwa. Nam shi agbo na ta ya ko tumsar pete. De mau lingri hai ji sabji. Mage hai ji phale. Yam do sattu hai ji chutney. Sabtu chutney sana sai na show laja. Yam do siddu achar desi ghee. Last khala sa next shakkar. Sabtu sive tisle ngora. आगे भले तिस चप धुमुश शुभ जेंगम दो कड़ी अनि राजमा लगाई साइड में दूध लगाया ये टूरिस्ट हो गए ना जाने सीधे साइड में सीधे साफ कर देंगे और बॉली चुनी नहीं मंगाते बॉली बेचता हूं वो काम के रेट बहुत नहीं आते हां लेते temple which interesting fact dikhar lawa hai the temple the pandav nga ya khunzo history gyurdi ni main khechimbo ke je chik dia re temple dia do single chik sugyur ai penging ba the temple di Gauri Shankar ji je temple re ya ning ba sa chimbo